Menteri Katanat Social Welfare uberem ubak pol lingdo ula pentip ba ke Sorkar Pdeng kalau bahak hinyau Klur Tyngka na ke Bthah palat lai hajar ngut ki Longkmie ki ba Armet bat ki badang Aibuin ha ke jela. Ubak lingdo ula ong bama ringkat bat menteri rangba ke jela kelaya kendu ia menteri ke Sorkar Pdeng mensyam benai ban ai ya ke dorkas ha ke baidai bat ke ni. Hadu mentah ke jela kalau yo Pdeng arpunyo Klur Tyngka hapo jong commission vatsalia na ke Bthah ki Longkmie ba Armet bat badang Aibuin. Today I'm happy to announce that we have received financial support to the tune of 7 crore rupees for pregnant and lactating mothers. And altogether, there are 3,282 such mothers. Karib hoi people